हाय हेलो नमस्ते वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल पीपी ब्लॉग्स। आज मैं गई आसो मृत्युंजय मंदिर। आशा करूँ आपनालोके भिडिओ चाई ভাল पाब। ভাল पाले लाइक कमेंट और सब्सक्राइब কৰিবলৈ नापाহৰিব। आहक आमी तेতিয়াह'লে भिडिओটো आरम्भ কৰোঁ। জাষ্ট আহি পালোঁ মন্দিৰ। বিশ্বৰ চবতকৈ ডাঙৰ শিৱলিংগ হয় এইটো। অসমৰ নগাঁৱত আছে। গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও 131 কিলোমিটাৰ হয়। আপোনালোকে যদি আহে আপোনালোকে ইয়াতে চাকি ধূপ দিব পাৰিব। সঁচাকৈ ফ্ৰেণ্ড, এনেকুৱা মন্দিৰ বা কিবা তীৰ্থস্থানবোৰত আহিলে মনটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগি যায়। আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে ধূপ চাকি প্ৰসাদ ল'ব পাৰিব। ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ